Amazina ganje nitwa Niyonzima Michael Bazamanza, Chairman LC3 Northern Division Kisoro Municipality, kandi ugamije guhagarara ku bwa meya 2026-2031. Ndi kumurikira abafumbira mwese abantu ba Kisoro Municipality, aba division zose, Northern Division, Central Division na Southern Division, nyabuna muzampe amajwi mu 2026-2031 kugira ngo mbabere meya imbazanire amajambere muri Kisoro Municipality. Nyabuna kuko mubizi T Benjamin uyu ni umwe mu bantu badukurikirana cyane ndetse kandi baduha n'inkunga ubufasha, so muzamufashe nyabuna tumushigikire ku bwa meya 2026. Michael Bazamanza Tiki. Kampala mumeze mute? Buretse gakeya ndo nyangutere. Iranya na yebwa ngo ni benji ryaga neza se. Uramugati na soda ngomba kubijyaho. Kuri kugenda utari kuvuga ramurampa ko n'inzara yari indi nabi. Soda n'umugati n'iby'umwana utaza kubifataho. Iby'umwana uwo mwana unsumba se yabameze ati tuzabyara undi. Nanje nabayeho umwana unsumba siniki, nanje nabirya tukazabyara undi. Kamanza mu kibina ariko birabizi by'umwana nazo nitaza kubifataho. Ntabikora ngo ni iby'umwana, ariko umwana uraje arya utuntu turyoshe gusa wenyine. Nanje ngomba kutwumva iyi migati sindayiheruka. Abana barya gubunja uburyoshe kweli. Mwiriwe Benja. Dagashwingi. Utari kureba inyuma ra. Bite. Tumi we. Bite. Meze neza. Nta kibazo. Kuwajya wavunitse ukuboko. Maze iminsi ndi mu mirimo ndi gukorera hano uruyuzi. Kaze mfata ubunumbe. Ishati yaracitse yose. Urukumba baza we. Warwaye igishuti. Abasore namwe sinzi icyo mwabereye abasaza nkatwe. Ni igihe kinini tutabonanye kabisa. Ese ubundi niki kiri kukugenza? Mwana inzara yabaye yateye. Inzara imeze nabi. Inzara. Arereka ahubwo nkuzanira agatebe we wicaye. Cyo nzanira nta kibi. Umuntu yageze wabandi arega igomba guifata bugufi. Wenda harako mwaba mwahishije kwanzanira wene. No. Mwana inzara yagaye yo mwana nje kukubaramira mbonye umugore wawe wanyuze hafite amandazi na soda. Yemwe
ubwo uvuye hose nguje kuba gushaka icyo kurya kwa T Benjamin anyuzeho hari imbere nicaye hariya none si turi akaru tw'umwana mwana anyuzeho afashe ibyandazi na soda numva mu inzoka iragonze ahubwo nta n'isoni ugira umuntu ufite n'ubwanwa ese wagira isoni kubw'inzaramwa urarikire soda pe nanje amaranya afashe mu nda nese nta wanyamba nawe uje ko waza ukarya iwanyu arega ubwo njemeze guke ari njyewe sawa aho ni Wigisambo igihe gishize wambonaga ngana guke dore ko akaboko kabaye ese uwo wambonaga mfite ko no kugura umwana iki kiguru se umwana we ibiguru by'ibitesi arega iri wanyu muryaga n'amateke sawa umva ahubwo kanza ndeba agashiringi mu nzu nenda kukujana ku tuwarandi kutuwarandi urahazi ko sharika kunganiza ameze nabi pe kutuwarandi ko tegeze urahazi ndahaza ariko ni kure nenda kugufatira akaboda izoro wamfatira mu boda zimpe nzira oya se kandi ibyo byashoboka ni wowe uri gukora choice ninjye uri gukora choice ninjye uri kuguhitiramo urukumva wampitiramo nese kugira ngende napfuye abakene nuko mubayeho ni wowe wakize cumpimere icyo nkubye wenda kukujana kutuwarandi icyo urabona cyose imerira hari soda y'urukura arikizwa mu hano urayibona akunta utanywe soda y'umwana mwana mpakurugura mugati gwa boforo imigati nayo nubu yishaka turanyura hara kwa mugarura kwazigendeye ukuri unguri cyarunani urakirya naco hara ku gatare nese ninja ntakiri ku gatare sawa lecture kanta ntabwo nshaka ngo upfe nje ndakubyene nda kukujana kutuwarandi kandi umva rero kubyiga mvuye umuzimu gwanje gwazagutera umuzimu wawe nishwe n'imere nishwe n'inza umuzimu gwanje gwazagutera we kunsetse bamwe bapfuye bahagaze mwana imizimu yabo nta kidukanga ko twaciye ku karaso ko twaryanye kunda mwana wanga arega urukwifata umwukagira ninje umeze neza se meze neza njyewe sawa ibyo urimo bireke sawa tugende kandi nshira agashiringi nkujane kutuwarandi kandi ugereze kaneme nene si ufa neme umugabo wawe ari mu nzu kanze ndebe n'inyuma niba hari icoro ninje kwiyamba Yesu we ibyo ni byo nkoreye T Benjamin koko nosikani wowe mukoreshe ya mutibagiwe subscribe